Takoj po objavi novice o izbruhu nemirov in požara se je pred zaporom zbrala množica sorodnikov jetnikov, ki jih je skušala policija razgnati s solzivcem. Napetost je naraščala tudi zaradi tega, ker so odgovorni dolgo molčali o podrobnostih dogajanja v zaporu. No me han dicho nada, quiero saber de mi hijo. No tengo información de él, no sé nada. Queremos información de nuestros familiares. Necesitamos información porque mira todos nosotros cómo estamos desesperados. Požar naj bi po navedbah oblasti izbruhnil, ko so zaporniki med poskusom bega zažgali vzmetnice. Med žrtvami požara so tudi ženske in otroci, oblasti pa se bojijo, da bo žrtev še več. Več ljudi namreč še vedno pogrešajo. Vengo aquí porque estoy a las 7 de la mañana, no sé nada de mi hermano, dice que hay tantos muertos, hay quemados, hay heridos, han sacado heridos, ¿a dónde están los familiares de esa persona? No se sabe, todavía el poco gente que hay aquí, no se sabe si están en el hospital, si están allá adentro, cómo están, no sabemos nada. Tragedija je znova opozorila na slabe razmere v prenatrpanih venezuelskih zaporih, kjer so nasilni spopadi in upori zapornikov nekaj običajnega. Zaradi prenatrpanosti oblasti jetnike pogosto nameščajo v začasne zapore.